Stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue tuh dia. Terus Boleh gue godain. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin mantan gua ngajak main. Terus Langsung gua telanjangi. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue main bulu tangkis. Terus Gue pakai raketnya. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin pacar gua bilang bosan sama gua. Terus Gua cariin pacar baru. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue ke rumah mantan. Terus Neneknya gue ajak pacar. stop. Seberapa gregetnya lo? Tadi gue main futsal. Terus Pakai bola pimpong. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue taruhan bola. Terus Siaran ulang. Stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue beli baju tidur. Terus Bajunya yang gue tidurin. Aisyah, ku jatuh cinta. oh, stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gua main TikTok. Terus Pakai kamera CCTV. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue video call. Terus Pakai HP Nokia itu. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue pernah sekreta. Terus Gue panasan dengan kompor kak. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue jatuh aspal. Terus Aspalnya yang sakit. Stop. Seberapa gregetnya lo? kemarin gue beli pulsa. Terus Gue suruh buku. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue gajian. Terus Gajinya gue ambil, uangnya gue sebek. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue sikat gigi. Terus Gue sikat dengan dalam tepe. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gua pelakor. Terus Batangnya gua. Orangnya gue buang, bangkelanya gue makan. stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin Stop. Seberapa gregetnya lo? Stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue ambil kerja. Terus Uangnya gue sobek. stop. Stop. Seberapa gregetnya lo? kemarin gua beli petakor. Terus Stop. Seberapa gregetnya lu? stop. Kemarin dia ada main. Terus Langsung gua tadi. oh. Gue pengen beli kompor. Gak ada ruginya kamu bisa subscribe. Enjoy. Kemarin gajian. Kemarin gue gajian. Anak gue kakak pada ini. Kakak pada ini pada. Stop. Seberapa gregetnya lo? Kayaknya udah ampun. Stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue gajian. Terus Uangnya aku ambil. Giginya gue ambil. Apapun mereka bilang,